So hi guys, I hope you're all good. Uthi usisi ngimithiswe umngani wami ogay. And akazi namanje ukuthi umntwana owakhe ngithi mina sisayibo uthina uze nazo. Uthi usisi bathandani bahlangana nomngani wakhe euniversity, bazana, baphasa, bahamba baye eGoli bo2, bathenga amafleti, bazwana nje. Uthi-ke ngoba umngani wakhe ugay ubengenandaba, like ubengenandaba, ubeyikhumulela, enza yonke into nje phambi kwakhe kungabi nankinga. Uthi-ke ngelinye ilanga-ke umngani wakhe afika amtshela ukuthi hayibo ushonele ubaba wakhe akekho right. Uthi okay ayimemtshela ukuthi ushonele ubaba wakhe akekho right, uthi bahlale azagcine selala endlini yakhe. Uthi hayi bavuke bahlale nje yabo kube ukuthi usamduduza, bahambe kumngani wakhe baye emncwabeni, babuye uthi mabebuya ke babuye nje umngani wakhe athaba ke bathenga utshwala. Uthi hayi bathenga utshwala bahlale ubabili. Uthi hayi sihlale ke uthi ngiyigqokela mina ngendlela yami vele angimnakile, ngimthatha njengenye intombazana. Uthi hayi ngiyifakele iskipa sodwa. Uthi hayi ngiqale ngimuzwe manje ukuthi useyaqala useyancoma ukuthi hayibo wabovu kangaka. Uthi hayi ngingamnaki umngani wami. Uthi hayibo uthe kusuka athi hayibo yazi izandla zakho ziyashisa. Uthi hayibo uthi uyabona hayibo izinto ziyanyukela. Uthi naye akazi kanjani shuthi base bephuze kakhulu bayithola sebenze izinto zabantu ke abathandanayo. Uthi ke okay fast forward umngani wakhe abuyelwe zingqondo kahle, abuyele ukuthi hayi no phela ngibathanda abantu besifazane mngani wami. Uthi hayi bayixoxa kube ukuthi iyadluliswa, kanti ngenkathi kwenzeka izinto ususuvele wakhulelwa. Uthi ke usisi ayibo izalwe ingane ifana nomngani wakhe nje yonke into. Uthi ke bese ke uyabuza umngane wakhe hayibo baba wengane obani. Uthi nje intombazana ithi ngilokhu ngithi hayi usibani bani nje usibani bani. Uthi lapho uyayisola naye uGuy but unalento yokuba in denial ngokwakhe. Uthi uyabona ukuthi uyabona naye futhi akamtsheni. Uthi kodwa manje usenokuhlezi imbuza ukuthi hayi baba wengane asambe sombopha ubani vele nani. Uthi nje akazi ukuthi uzomtshela kanjani, kodwa njengamanje umntwana wakhe nje umntwana womngani wakhe ogay. And like uthi as much as engayondla ingane but kuyafana nokuthi uyendla because uhleze emlethela ama gift. Uthi nje every day there's something. Alukho usuku inyanga athi nje uthi nje okokuqala wathi memenzela ibaby shower, wamenzela ibaby shower nje eyayisiphihli. Waqala thayibo uthi manje nje every month kunento ayifakayo nje ayimngana uyibone hey le ndoda yakho kodwa iyondla. Uthi mangithi nje cha athi mi ungabe nje ne stress sikhona umngani wami phela wena. Uthi but mengabe khuluma futhi indaba uthi ubani babo ngani. Uthi mengathi ehlale phansi sithi kuyixoxa lento athi nje lutho kube nento emphuthumisayo but uyabona ukuthi engathi uyabona ukuthi yena babo ngane. And manje uthi ngifuna umhlathisa phansi ngimtshele ukuthi hayi kahle ubaba wengane wena because ingane iyakhula. And uthi nakubo ke sebeyaqala bayithethela leyo nto ube lokho ethi uyayiziba emtshela ukuthi hayi baba wengane washayiswa imoto nani. Uthi uma wakhe ngilanga wambiza wathi le ngane ifana nosibani ngisho ukwenza ke manje ifana nobaba wayo and ingane yentombazane. So ungayiphuci ubaba wayo because I'm sure abantwana bamantombazane bayashesha ukunderstand ubaba mawukuthi ugay kunabantwana abafana. So nje ungamphuci umntwana ukuthi abe nobaba wakhe. So ke guys ngizonibiyela no part 2 uma sengixoxelile ukuthi utheni ubaba wengane esetshela ukuthi hayibo lalela uwena ubaba wengane. Engenza kwethu izinto zimane ukwenzeka-ke uchomi namhlanje-ke ochomi bakhala ngokuthi-ke omunye-ke wamithiswa omunye baze bathole iy'ngane. Omunye-ke ethi yena hayi cha nje akabathandi abantu besifazane. Mina nawe bengathanda sihlangane kwi-comment section sizovula ukuthi uthini ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button le channel Danko. Sikuphathele ezishisayo, hlala nomgosi kusukela Monday kuya ku-Sunday. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button kule channel yethu.